Mopay nga adlaw mga kabugtuan ko dida kan Hesukristo. Aadi kita han Domingo han Pentecostes an pagkunsad da Espiritu Santo. Ako'y Harold Daputo, School Principal sa North Hill Arbors Integrated School, para hanya na ha Gospel Power hawaray-waray. Han pagkagabi na hadtungahaw nga Domingo, nagtirog an mga tinun-an hasulod hinbalay nga trinangkahan an mga porta. Kay nahadlok kira han mga punuan nga Hudiyo. Nga ninabot ti Jesus, ngan tinukdaw habot nga nira, ngan nagsiring. An kalinaw, maada haiyo. Katapos niya pagsiring hini, iginpakita niya, haira an iya mga kamot, ngan iya kagiliran. Nalipay an mga tinunan, han pagkakita nirahan Ginoo. Ngan nagsiring liwat ti Jesus sa ira. An kalinaw, maada haiyo. Sugad nga ginsugo ako hanamay, sinusugo ko man kamo. Ginhuy panhiran niya, nga sidngon, karawatan niyo, an Espiritu Santo. Kung pasayloon niyo, an mga sala, an mga tao, pasasayloon hira. Ngang kung diri niyo pasayloon hira, diri man hira pasasayloon. Ang liturhiya yana nga Domingo, han Pentecostes, nagahatag haaton hinduha nga magkaiba-ibagod nga storya, may tugod han paghatagan, han regalo, o upa nga amoan nagpapaangbit han Espiritu Santo ngadto komunidad han magtinuohon. Imbis nga igpakiana ang pagkamatuod han mga nahitabo han naglabay nga panahon, lugod ginkilala naton ito nga mga istorya como testimonya han pagpahugot han pagtuo ngan diri la hinimo nga mga sumat ha usa nga inaoobserbahan nga panhitabo. Di ka nga punto de vista han mga buhat han mga apostoles ang pagabot han Espiritu Santo 50 anay kaadlaw kahuman han pagkabanhaw ni Jesus. Di kang hini nga kalkulasyon na himugso ang titulo han piyesta han Pentecostes. Kundi ha Ebanghelyo ni San Juan, Jesus ang personal nga naghatag han regalo nga amo ang Espiritu Santo, haamo gihapon nga adlaw haniya pagkabanhaw, tikang ha mga minatay. Siyahan nga adlaw han simana. Tikang han pagkaiba-iba han mga panlantaw, mismo ang Espiritu Santo ang naghimong hinpaagi nga magkaurusa, ngan nagtugot haaton, nga makita ang karikuhan, ngan kahilarom han misteryo. Ang singbahan nga natindugan Pentecostes daw, suganin usa nga kaldero, nga nagtutunaw han nga tanan, nga angay hibaruan, nga nagtirok han mga tao, tikang han magkadurudilain, nga tulin, ngan gintikangan, estado sa syudad, ngan mga kinaiya, nga iba pa. Ang Espiritu Santo ang arkitekto ang pagkaurusa, nga nagdara han katumanan han plano, nga ginplastar ni San Pablo, nga nasiring. Waray na mga Hudiyo o Griego, uripon o talwas, lalaki o babae, kay kamo nga tanan, ni usa na kan Hesukristo. Ginoo Jesus, tugutian imo baraan nga Espiritu Santo, nga magtambal han mga pagkabahin-bahin, nga nakakapugong haamon mga pagburublig, sugad nga mga ahente han pagbag-o han aton kalibutan. Amen.